Tu su Miley i Tiffany. Miley voli igrati s Barbie, ali Tiffany voli igrati s Bratz. Lutke su različite baš kao i djevojke same. Bok. Kako lijepo mahali su nam. Imam šalicu za svoju Barbie. Izvoli, dušo. A imam crnu šalicu za svoju Bratz lutku. Ne želim piti čaj s Barbie. I ne želim biti u Bratz stilu. Idi na izazov. Pokušajmo ostati na svom mjestu. Što? Barbie protiv Bratz izazov? Idemo. Djevojke, sada je Miley prava Barbie, a Tiffany izgleda kao Bratz. Kao što znamo, Barbie ima sve ružičasto, ali Bratz imaju sve crno. Napravimo koktele. Wow! Imam ukusan koktel i ukusne sastojke. A ja imam crni koktel i crne ukrase. Super, sviđa mi se stil. Miley, što si smislila? Želim probati koktel. Izgleda tako ukusno. I ima ukusan okus. Počnemo prvo s Nutellom. Otvorimo je. Hajde. Daj mi još 1 minutu. Mogu to riješiti. Barbie može sve. Da. Mogu otvoriti limenku Nutelle bez problema. U redu, stavila sam je u svoju špricu i sada ću ukrasiti rubove čaše. Sjajno. Zatim uzimamo jestivi sjaj. Sjaje se tako lijepo. I puhni ih na čašu. Super, pogledaj to. Sada moj koktel sjaji. Prekrasno, kako lijepo. Sada ću ventilatorom ukloniti sve nepotrebne stvari. Sada je još bolje. Pogledaj. Oprosti, Tiffany, dopusti mi da ti pomognem ukloniti oblak šljokica ventilatorom. Da, zašto sam ružičasta? Miley, Bratz ne nose ružičasto. To nije moj stil. Sada ću popraviti svoju šminku. Trebala bi biti svijetla, stroga i lijepa. Vojla. Sada ću opet biti ljepotica. I gotovo. Bilo je sjajno, a sada je grozno. Neću ti obraćati pažnju. Moram početi ukrašavati svoj koktel. Počnimo s šlagom. Istisni ga na koktel. Odlično, ukusno je. A sada ukrasi s Oreo keksima. Tako je. Sada dodaj crne mrvice i čokoladne bombone jagode. Super. Pogledaj ove lubanje. Još bombona i posipa. Savršeno će upotpuniti moj milkshake. Wow, izgleda glamurozno. Radije bih ga isprobala. Super, sada je moj red. Prvo ukrasi s makaronima, zatim marmeladama i ružičastim mrvicama. Sjajno. Kako divno. Bit će tako ukusno. Već ga želim probati. Hajdemo to učiniti. Njam, njam. Da, moj je također ukusan. Wow, ružičasti sladoled. Miriše na jagode. Tiffany, što je s tobom? A ja imam crni sladoled. Izgleda savršeno. Radije bih ga probala. Uzmimo malo. Da, nevjerojatno je. Želim nastaviti jesti. Uzmi još jednu žlicu. Kako sladoled može biti tako ukusan? Da. Ne, postaje hladno ovdje. Definitivno trebam još jednu žlicu. Neću stati dok ne završim. Nešto je pošlo po zlu i već se smrzavam. Ali želim još. Ne, zaglavio sam. Stvarno? Tiffany, kakav užas. Stvarno te moram spasiti. Ali kako? Ideja. Koristit ću sušilo za kosu. To bi te trebalo ugrijati. Evo, gotovo je. Miley, prestani. To je to. Već mi je toplo. Ugasi sušilo za kosu, Miley. Hvala. Hvala na pomoći. Ali uništila si mi frizuru. Mogu podijeliti svoju četku za kosu. Možda će to popraviti sve. U redu. Da, mislim da je bolje. Miley, probaj.
Naravno, ne želim se smrznuti, pa mi pada na pamet ideja. Zagrimo sladoled. Otopit će se i postati tekućina. Onda se sigurno neću smrznuti. Sada ga mogu piti. To je opet kao milkshake. Njam, njam. Miley, hoćeš li to podijeliti sa mnom? Ja sam tvoj prijatelj, zar ne? Ne. Što? Pa dobro, ali znaš što? Nešto sam smislila. Sada ćemo se našaliti s Miley. U smeću bi definitivno trebala biti žohar. Fuj, smeće užasno smrdi. Evo žohara. Bacimo ga na Mileyinu stranu. Već želim vidjeti njezinu reakciju. Čekaj. To? Fuj, kakva noćna mora. To je pravi žohar. Makni ga. Super. Sada mogu piti njezin koktel. Ukusno. Miley je bila u pravu. Wow, to je ružičasti slatki burger. To je sjajno. Želim ga probati. Tiffany, što si dobila? Imam ukusni burger sa slaninom. Super. Sigurno je ukusan. Miley, ovo nije za tebe. Jedi svoj ružičasto nesporazum. Pa, moj burger je također ukusan. Sada ću ga probati. Stavimo ubrus. Sada da probamo. Wow, ovdje su marmelade moje omiljene. Vrlo je ukusno. Tako dobro. To je velika stvar. Moj burger je ukusan i sočan. Hajde da ga probam. Tako je ukusan. Ne mogu prestati jesti. Tiffany, ne. Jedeš previše primamljivo, ali i moj burger je ukusan i znam što ću učiniti. Snimit ću je kako ležerno jede svoj burger. Zašto jede tako uredno pred kamerom? U životu je nemarna. Uvijek izgleda dobro na svim fotografijama i videima. Nije fair. Što bih trebala smisliti? Nema šanse. Još uvijek je tako ozbiljno. Ukusno je. Oduševljena sam. Nema šanse. Nije fair. Tiffany, kako si to napravila? Pa, jednostavno sam previše fotogenična. Vidiš? Gotovo. Pa, nije važno. Sada trebam umak od jagoda. S njim će sve moje poslastice biti još ukusnije. Vidiš, stavimo to odmah u ovu zdjelicu s umakom. Sjajno. Hajdemo probati sada s umakom. Kako ukusno. Super. Želim čokoladu s umakom od jagoda također. Da. Njam, njam. Dodajmo malo ljutog tabaska umaka na Miley jagodni. Par kapi će biti dovoljno. U redu, sada umočite lizalicu, a umak od jagode. Pokušavamo. Čekaj. Kako ljuto. Usta mi gori. Ne, moj burger. Ne, je li izgorjelo? Nema šanse. Postalo je još bolje. Sve unutra se rastopilo. Super. Hajdemo sada probati. Burger je postao još ukusniji. Hvala ti, Tiffany, što si to učinila za mene. Sada sam definitivno pobjednik. Jesi li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.